zaslužni za prekid jedne prakse na ovim prostorima koja traje od Prvog svjetskog rata, a to je da stradaju ljudi, da budu ubijeni u ratovima, na poziv države, u ime države, a da na kraju ostanu samo grobovi. Krenuli smo pre nekoliko godina da polako formiramo te podatke, mi to zovemo poimenični popis stradalih, ubijenih i nestalih u oružanim sukobima, odnosno ratovima, ali i u vezi sa ratovima. Imamo danas jedan dokument koji nije u potpunosti završen, ali je, rekla bih da je to dokument koji će se vrlo malo menjati. To je dokument koji je važan za društvo, važan je za vas porodice, zato što se imena vaših najmilijih ne nalaze više samo u vašem sećanju. Oni će biti deo javnog dokumenta, bit će i u knjizi sledeće godine, bit će i na internetu i više nikada ne može da se dogodi da se pominju samo brojke, a da nema imena. Budite sigurni da ne postoje informacije koje su danas tajna i kojih nije skinuta klasifikacija u Ministarstvu odbrane, a koje vode ka razrešavanju i dolaženju do bilo kakvog podatka koji bi i kao najmanji tračak nade i svetlo vodio ka rasvetljavanju svake sudbine svakog od naših najmilijih. Zahvaljujem se i prevashodno i gospođi Kandici fondu koji su preduzeli ovu aktivnost koja je izuzetno kompleksna, složena, ali koja daje rezultate u jednom novom kvalitetu i novoj paradigmi onoga što je odrećeno na ovim prostorima do sada ovo pripremno. Ja sam Dragan Medić, počasni predsjednik Udruženja roditelja i porodica uhapšenih, zarobljenih, nestalih Srbije i Crne Gore. Ujedno sam i otac zarobljenog pilota Medića 1992. godine, za čiju sudbinu do danas ne znam. Saradnja i sa Fondom za humanitarno pravo, na čijem čelu gospođa Nataša Kandić, saradnja sa njom je bilo i sa njezinom institucijom izuzetno dobra i ja i ovaj danas se zahvaljujem ponovo zato što i danas je ona čini i mnogo radi po tim pitanjima da se saznaju i zločinsko ispočinjene zločine i pomaže nam da urgiramo i da dođemo do podataka za one za koje nismo još došli i za koje ne znamo za naše nedelje. Tokom oružanih sukoba i u vezi sa oružanim sukobima 1991. i 1995. godine stradalo je 2028 građana Srbije. 23 građana Srbije stradalo je u Sloveniji, 850 u Hrvatskoj, a 832 građana stradali su u Bosni i Hercegovini. 58 građana Srbije bili su civili. 1453 su bili pripadnici vojnih formacija. 2. maja 1992. godine zarobljeno 11 vojnika. To su bili vojnici na redovnom odsluženju vojnog roka, koji su iz Kumanovske kasarne preko zborišta prebačeni u Bosanski Brod. Zarobljeni su strane 101. brigade Bosanski Brod Hrvatskog vijeća odbrane. 3 od ovih vojnika su pušteni. 8 su stradali. Bjelogrud Bratislav rodom iz zemlje. Bjelogrud Dušan nije bio vojnik na redovnom odsluženju vojnog roka. Otišao je da poseti svoga sina, Bjelogrud Dragana, kome je bio rođen. On je takođe uhvaćen među njima i zarobljen. Dulić Dragan, rodom iz Starog Žednja, opština Subotica. Ilić Dejan iz Leskovca. Jakša Slobodan iz Kraljeva. Kostić Saša iz Leskovca. Uzelac Rada iz Novog Sada.